balay ulok umsya bakal lokan bamja. Tongin ya pe jaga neka story ka ay kadaw. Bat kumno ka neka kentay ka le, knang bakan nyo bam ban pen kadang nyala de. Tongin ya pe parlok hadu bakut jong ka neka story. Knang ban tip ka ay kadaw, bat manu balawan ay jing yarap ya ka. Haga way ka singi, lawan ubriw baday unong ay tiara kibriw ba ordar haying jong ka Emelin. Ka Emelin kalit pli ka jingkang. Unong ay tiar upat ya ka tiar hakti. Ka Emelin ka plate wood ya ka song jong ka tiar. Bat kala bam ya ujing bam pizza bakala ordar hi. Unong ay tiar upay lingo ya ka Emelin, balay bakal le akumne. Ka Emelin kadang bam ya ujing bam kumba arkantin ay. Ulok jong ka ukuli ka lok. Emelin, mano bawan? Ka Emelin kala ong ya ulok, don bawan. Henry ulok jong ka nget yuwan pe hi hajan, mano baday? Ka Emelin kala ting ya ulok, namar umsya bakan bam jing bam. Klasin rate no dakasen na sentur jong ka. Knang ba ulok smajing bam. U Henry u yoi ba unong ay tiar uyang hajing kang. Bat ulaong. Ule ayu ne ubriw hang ne. Manu ba order pizza. U Henry u khot ya ka Emelin bakan wan hajan jong u. Ka Emelin kalaj hajan jong ulok. Ringkat bat kating. Ka Emelin kalaong. Henry ngaklam order pizza. Uni uba ula bakla ya ka address. U Henry ula maham ya ka Emelin bat ulaong. Pila man bam tang usok kia bat di tang ka U Henry ula paang ya ka sentur jong kalok kasmajing bam ne em. Ka Emelin kala ang ya ka sentur hajan jong u Henry. Henry u klamsma ay. U Henry u lej hajan jong uta unong wan rak tiar bat ulaong. Me wan le ayu hang ne manu ba pawan. Unong ay tiar ulaong u Henry ngala bakla ka address map ya nga ba. U Henry ula kran kai unong ay tiar bat ulaong. Men ay no ya nga ka pizza ne kumno. U Henry umut ban plit ya ka senduk. Henry unong ay tiar umsya apat ulaong. Sar, kamlong ba plit ya ka ne ka senduk na markade ka tiar jong kibriw. Unong ay tiar ulaong, ngalabakla ka ying. Kane ka pizza nga taray ka de jong ka basa marjan hang ne hajan ying jong pi. U Henry ulaong, mem tip bakalok jong nga kam jumi watang habaru. Kumno kan order pizza ya me. U Henry ulaong yu unong wan rat tiar, kilet no. Unong ay tiar ulet no klem dabun ketin. Tang sulat unong ay tiar, u Henry ulaong ay kalok. Wat jumalian ban letpet ya ka jingbam jong kiway, ladang atip mga, ngan ajing snyang ya pi shilen ter jing ba pinha ban bam tang da usok kia badi tang ka Hagat sa kapwar, lawan biang unong ay tiar haying jong u Henry bat ulaong. Ba, ngam nang ban pli ka get jong pi. U Henry da ka jing sumeng ulaong yu unong ay tiar. Mem tip siya baka juk menta la pendon kam tang da ka mobile habaro kiliang. Bat ula pli artat ya ka get. Ka Emelin kalaong yu Henry, pinat treno na kumno. U Henry ulaong, hoot, bat upu sa merkia ka bat ulaong artat. Emelin, nga kwa ya pi ba pinray ko bat itanat. U Henry umi no haying, ustad ya kakali, ulet no sa jing tray. Unong ay tiar, utang syo ba u Henry ula syong kali, umare wood sa ying jong ka Emelin, yo balap kang ka get. Ka Emelin ka bamsok kia, ka di debat ka U Henry ubu haying da u Robert bala record ya ka jingkren jong u ban penken mau ya ka Emelin bakan bamsok kia knang bakan raiko. Bat ka hab ban le exercise man la ka singi. Ka Emelin haba ka yosngaw ya ka record bala dep record lepa da u Henry. Kalaong ngamla ban shubam sa tang da usok kia kumne. Ka Emelin ka sedang ban le exercise. Unong ay tiar ula press ya ka bel haying jong ka Emelin. Ka Emelin ka kremlet pli ya ka jingkang. Unong ay tiar urung habaranda, upet yagi kamera na jingkang yed. Bat ulayo ba ka Emelin ka le exercise. Ka Emelin ka kendet haba ka yo biang yu unong ay tiar ba ulawan haying jong ka. Ka Emelin ka sangya no ya ka exercise, bat ka pli unong ay tiar. Ka Emelin ka laong, balay piwan biang hang ne. Unong ay tiar ulaong, ngayo sngaw ba pim yo ja bat pilatangan. Ngalawan rung biang haying jong pi, ngawan ra kini ki jingbam, bat ula ayaka. Ka Emelin ka bam ki jingbam balawan ra da unong ay tiar ya ka, bat kalaong. Laslem ngam juyo jasyu. Unong ay tiar ula ya tu ya ka, baka ne ka jingbam ka day jong kibriw. Henry nga isin ay plat ya pi ba pim yo ja, ngawan ra no da ka pizza ya pi. Unong ay tiar ulaong, nga nek no kong, nang bam ma pi. Ka Emelin kalaong, apsyua, nga kwa ban ay kuble ya pi. Ka Emelin kalakali unong ay tiar, pilatangan na Unong ay tiar ulakan kaya ka Emelin bat ulaong. Kumnungan kadang siya mga ladangan bam tang da usok kia bat ka Ka Emelin klarikhi bat kalaong ya
Alerung haying. Unong ay tiar ularung haying jong ka Emelin, bat klia bamlang ya ka jingbam pizza bawan ra ma o. Ka Emelin kaya tulot ki daw ha unong ay tiar sa pang ulok jong ka, ba umsya bakan bamja, namar ukwa bakan raiko bat itenat. Unong ay tiar usngaw sen ya ka, bat ukulare ka Emelin ba unwan ra jingbam ya ka man lakas ngi. Ka Emelin ka sngokemen bakalay kandu bat o. Ladap sutenat, sngob like, share bat subscribe ka channel bat se comment.